Halo perlok tila dadon na pedeng jong pi ba pile recharge da kane ka Jio Post Plus jong ka Jio company mo te teng pikul bakla ban recharge lane pipa tho ya u number phone hai ki try ki ba pha tham te gamot ba ki let's say kita ki ba tho number mot ki bakla ban tho te ki poyania bat phi ken ba ong ba kamlong ka ba phi thep ma phi ka ba pen thep ma phi kamlong kam poi sha ita in number iba ikwa ban thep te gamot ba phin nia ro phimla mo teng phin haban chu haban chu khendu nong no elade nagadau ba omdon sabut lane omlap ya kita ki history transaction mo ki recent history transaction te teng ni haban shudu nong no handai ngan hagan ga video ngan batai phi phang kata ka phang kum no phin lap ye kita ki recent transaction hapo ga Jio Post Plus jong ga Jio company te lada phi kwa ban tip mo te sapet ye ga video khnang ba phin yo ye kita ki sabot ke lada dei ba bakla ban tho number utrai ba phi pha tho em komot ba supet ye kata ka kebangan sabatai hang ne komot ba phin salap ya borok ki recent transaction kim dei borok tang hapo new sngi phila ban lam tekmot la dei ki recent transaction ba kampoi komot ba phila la kan ban check haden phila into pihak ban sign in shwa I mean log in tingin lej be chang I mean ngin lej be chaka ngin klik be tu ki lai teli ki dot sakaliang kadiang nanti ada ngin klik ya katu ke batha MIS report katu nanti ada ngin klik tu batha store sales ngin klik ya katu bahkan mi katu ke batha nang ta klik ya tu ka journalist I mean electronic journal katu klik ya katu nanti ada set ya ka date mo page komentar menta su ngan ai ngan klik cut way track Oktober te kemot angin klik itu nanti ada ngin generate untuk pini I komtu te kemot ba ngin klik all transaction hang tu komtu pini I ya gitu ki ba ki number phone jong gitu baro jong gitu ki buru ki pa recharge mo te hade nanta pin klik na kumta ke information ko bakam benia am klik ye katu na ko klik ye uta number